Nĩ igongona-inĩ rĩa gũtuga amwe a atongoria na aruti wira a mũingĩ mwena wa Lanet kaunti-ini ya Nakuru, na kũrĩa mũhunjia wa kanitha wa Chrisco augite atĩ matacukitie ikinya rĩrĩ arĩ ta kĩonereria kĩega kĩa ũnyitanĩri gatagati ka mũingĩ na maabithaa a thirikari. Na kusudi la kuandaa hii siku ni kwamba tuweze kuwatambua viongozi wetu, tuweze kuwaombea viongozi wetu na vile vile tuweze kula pamoja, kwa sababu tumeelewa ya kwamba kazi hii si kazi ya mtu mmoja. Inahitaji tuungane pamoja kama kanisa, watu wa serikali, kitengo cha kisiasa, ili tuweze kufanya pamoja. Na kuona atĩ amwe a arĩa matugitwo ni maabithaa a borithi, mũtungatĩri Kimani augite atĩ makanitha marĩa mangĩ marĩ na wĩigĩrĩrĩki mũnene kũnyitĩrĩra atongoria matũũra-inĩ. Vyema tuweze kuwaita wa ACC na pia machief, senior chiefs na wengine even political parties, ili tuweze kuwatambua na tuweze kuwabariki. Ofisi yetu tunakujiwa kwa sababu ya shida ya school fees, shida ya watu kupikana, shida ya watu kutengana na mambo mengi ambapo ikifika jioni tunalala ukiwaza kufanya namna gani. Lakini siku ya leo tumekumbukwa kwa kupewa zawadi ambayo nafikiri ni ya kipekee kwa hawa wapambana wote hawajaipata. Maabithaa arĩa matugitwo nĩ makenereire ũndũ ũcio makiuga atĩ nĩ maiguĩte matambũrĩtwo na njĩra ya mwanya. I didn't expect something like that. Kabisa. Certificate inashinda mambo yote, kwa sababu utaihang pale, itaishi hata wakati wewe utakuwepo. Lakini vitu vingine utatumia na kufanya nini? Na ikwishe. Na this is something very unique. Maabithaa a borithi nĩ mateterithĩtie bata wao gũthiĩ na mbere kũhoerwo nĩ gũkorwo wĩra wao ũkoragwo ũrĩ mũritũ. Kwa hivyo tupende polisi, tuombee polisi. Jua mimi ni mume wa mtu, mimi ni mtoto wa mtu, mimi ni baba ya mtu. Kwa hivyo penda polisi jinsi unavyojipenda wewe mwenyewe. Usione sisi kama ni viumbe ambazo sisi. Oho, nĩ morĩtie mũingĩ gũthiĩ na mbere kũmahoyagĩra nĩguo o mũthenya magakoragwo na mayũ ma gũtungata. Andũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Maina.